Antu mathatu maria makuringithaniwa na wamba kiri mubango wa marebi ma utungata wa NHIF muthenya umuthi ni makinyitwe kotini ya Nkubu na kubomerwa thitango ithatu iria mareganite nacio. Mathatu mama maria ni Philomena Kadhure, Justus Ndamburi na Amos Irako magwatirwe ni mabisha mandikeri kuma Kiambu na maririkana kwira mwingi magitushaga mabisha ma utungata na kurutha kambi cia utungata wa mwiri matina barua cia kumetikiria. Igamba riri kathikirwa tariki 4 cia mweri ututhietire nyuma ya mukorekererwa na mbondi tabutu kwirwa ni mutugi kare. Muthenya Jonarua Philomena Kadhure Mbabu ijikene tawini Frendi Justus Ndamburi Kithinji na Irongo Amos Ndamburi barane athuganirwa baraba tumikaga mature ne kiri guchwaje baria baringe kire kumane na Mbabu wa NHIF mature ja North South na Central Imenti ne bakinyithitwe kotini ya Nkubu na Arua nyuma ya boko gwatwa ntuku ya Jumamosi ni abisa bandisi ya Kiambu araba thomero maite jao jari jathatu na itiara ya mbere kuri tariki 1 mweri jwa mugwanja mwanka jwa 2022 mwanka tariki 30 mweri jwa 6 mwankene jwa 2023 ni bari mature ne mwanya bakigara ya guchiethia ni arigitani bakethithia mendiko camps na kueja na motungata kathumba jogima na nkuruki bakeja na referrals kire chibitari mwanya kire muongo jwa Kenya itiara jaire kuri ontariki oyu ndira bathiurunkaga maturene bakiethagia ni arigitani batari arigitani betekiritwe ni watho na ni bombaga kweja na mautungata jogima bamwiri itiara jathatu athuganirwa baba boba thatu kuri ontariki oyu ni bombire kuthithia mendiko camps batina baruga chietekiritwe ni watho ni arena ndi athuganirwa baba ri kuthomerwa maite jao bethire bakiregana na jo. Are you accepting on the Justus, are you accepting on the Amos, are you accepting on the Principal Magistrate Otieno Wambona arekereria thuganirwa baba na mbondi ya chiringi milioni 1 muthuganirwa na kuge gamba rikathikirwa kairi mweri jwa mbere tariki 4 mwanka jwa 2024. The accused person admitted to a bond of shillings 1 million each with one short of a similar amount. Witness statements to be supplied. Witness statements to be supplied plus copies of documents, to be relied upon, mentioned from January 2024, Court 1. Thuranira sale sura wa ithurire kiuthi giki kia wamba bwa NHIF na chokeretia nkatho DCI baba Kiambu ni tagaria riura kugwata thuganirwa bau na nkurukia kiromba koti gutigira ne bakugite gambaru na raka kenda baraba lingikira bakona kioto kiao matinchokeria rwangirwa DCI Kiambu headquarters officers nkatho mono batongeretwe ni Inspector Robert Matunda nontu bombete kutho bakithithio chonkoni na haraka mono na narwo tukuona bomba gwikia suspect bathatu ndene ya koti joi mwambirio jwa kuonania victims barato arojairira bakomba kutho bakiona justice na ko inkoromba uria DCI barathithio chonkoni na haraka mono koti na igaikuchia yombe kwarakisha gamba rero yombe kuthira kenda victims baria bomba kuona haki yao na inya bara bathitangi nya bomba kuona haki yao. Kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nke report randeto cia Weru ria kwarietwo ni mutugi kare.